Wadhi nyaka e kaunti ma Garissa kama rowere moko 30 mawuok e alwora mar Ishakbin oyudo tiegruok mag tije lwedo mabiro jiwo yuto magi bang' kale midhiero mar oro. Moko kuom ojendego ok noyudo thuolo mag somo kendo koro girwako tiegruok kaka gige tich kod mago mag chako ohala manyomigi kod riwruok moro ma ok mar piny owacho mong'ere kaka Ujuzi Manyatani. Jata cheno mar riwruogno Peta Nguno owacho ni gigeto jiwo tiegruok ne rowere ma anyuola mag jopith mosiko dar kaluwore kod midhiero mar oro kod riyo mar pi kaachiel kod dwar mar lum ne jambgi. Unajua mimi sijasoma shule, nimesoma tu madarasa. Sasa nilikuwa nakaa tu nyumbani, sikuwa nafanya chochote. Sasa hii fursa tumepata na washukuru, na sasa hii najisaidia nafsi yangu na watu wa nyumbani na watu wangu. Kuna baadhi ya vijana ambao huwa wana struggle kule nyumbani. Wengine wameenda kufuta bangi, wengine wamevuta sana, huwa wanakaa vichakani, wengine wanakula miraa na hawana maisha mazuri ya baadaye. Mimi ni miongoni wa hao vijana. Ningesema ya kwamba watoka kwa vichakani wakuje kujisaidia kwa kazi ya ujuzi. Na sisi kama shirika ni kuhakikisha kwamba kila mwanafunzi amepata zile vitu anahitaji ya kufanya naye kazi na kumsupport kwa mambo mengi, mambo ya biashara. Tunawafunza training, mambo na how to manage your business, how to run your business, business locations, customer handling. Hizo mambo zote tunawafunza ili haweze kabisa kuingia katika uwanja wa biashara. Na lingine kwamba Ujuzi Manyatani imeanza kwa counties nyingi kiwemo West Pokot, Baringo, Isiolo, Samburu, Laikipia, Marsabit na sasa tuko hapa Garissa.